Pamirsa, selami bulan tengah pengelimbakan COVID-19 ring Jemberana saya ninjap. Ring tanggal 13 September gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jemberana ngawadarang indik memawahnyani siki diri positif sane ngawinang wenten satak diri pasien COVID-19. Manut jubir GTPP Jemberana I Gusti Agung Putu Arisante, pasien sane kaping satak inucap raos saking pendem Kecamatan Jemberana. Pasien puniki nyinayang gejala panas miwah anosmia. Pasien taler madue penyakit penyerta kencing manis diabetes mellitus. Pasien puniki sampun kerawat ring RSU Negara. Tias punika indik pasien kenak ring Jemberana antuk wilangan kumulatif wenten 154 diri. Kasus kerama padem wenten 5 diri. Ukuran RSU Negara sampun ngwaliang kalih pasien COVID-19 sesampun kerawat tur kejantenang kenak. Kalih pasien inucap luwire saking desa Baluk miwah adiri sani pindah ke aparat desa saking desa Yahembang Kecamatan Mendoyo. Saya nincapnya nih kasus COVID-19 ring Jemberana dan istata mepengabdi majeng kerama ring Jemberana antuk nincapang disiplin protokol kesehatan ngawit saking nganggen masker sane patut nyaga jarak ngwajikin tangan nganggen sabun tur sampunang mapupul napi malih kerama pacang ngemargiang rahinan jagat galungan miwah kuningan. Disiplin penerapan protokol pindah ke tata cara sane pinih utama sajeroning nambahin penglalah COVID-19 yening madue gejala panas miwah sane tiosan mangdet tan melancaran ke Jabo. Surya Dharma, Bali Pos, Nguningayang.